Naimbag grabe aming kakabsat, at at pinakman sangwanan yun, siya, si Joel Corino Tagumasi, nga agta 2020, taga-Umugwan, Ballesteros, Cagayan. Adda, inap na sabat, bumakit, ngim na lapsat, inismak, ket kimidmat, nagtibayo to'y kaunggak, no tila nga dimet paudi, ipamaginawa sexy, ang tawen santi 60, lungay na kailat makagargari. Bumakit nga agpaiso, lapig sa pailat nga babato, makaalino ti patong na, makaparugso pailat kinina. Babakita, isot pun ko na da kanya, uray man yo'y uyawenda, idamet trik na, tuy marik na. Babakita, pudno nga babakita, di da nga minamuti ganas, ti bakita kain na yan ayan. Ti pumatul ti bakit, kas nalakad at langit, awan sa pulim ti kinasabi, tarakop na ket ingagit. Ti bakit na sing-singpe, na bangbangluawan mintis, uray nupuri bet-bet, awan sa pulim nila kinagigit. Dakil narirok tay kunkunada, nga amoy lupati angot da, di bakit akaruman sa nagpayuma, tiganas na. Ang babakita, isot kunkunada kanya, uray man yo'y uyawenda, kidametrik na, tuy marik na. Ang babakita, pudno nga babakita, di da nga minamuti ganas, ti bakita kain na yan ayat. Babakita, pudno nga babakita, di da nga minamuti ganas, ti bakita kain na yan ayat. Ti pumatul ti bakit, kas nalakad at langit, awan sa pulim ti kinasabi, arakot na kentin nagit. Ti bakit na sing-singpe, na bangbangluawan mintis, uray nupuri bet-bet, awan sa pulim nila kinagigit. Babakita, isot kunkunada kanya, uray man yo'y uyawenda, idametrik na, tuy marik na. Ang babakita, puto nga babakita, di da nga minamuti ganas, ti bakit akain na yan ayat. Babakita, puto nga babakita, di da nga minamuti ganas, ti bakit akain na yan ayat. Di da nga minamuti ganas, ti bakit akain na yan ayat.
Thank you!